Urhobo wado o ma yoro mi worry no na me say ogene chere omo ma so na omo igu lagbo Urhobo li Delta State ri Nigeria l'Africa me re no na ke ebolo mu yeru emu ipako me mi gwo imtete me wado itume wado owe ina no bo mi ngure no na okemewe mutete owu no vole ipako na swa maroko ni me onime so mamo unina data ni Urhobo Macauley gwejo Urhobo riase Urhobo Macauley gwejo Urhobo riase ẹjọ́ yóò gbèrègbò Urhobo riase ẹjọ́ yóò gbèrègbò Urhobo riase okona asokidawa na asamiba o se sheri mamo me ohun ewi na je dako bomi wata na opako bo Urhobo okelo ma etine timiriano owo ka obo ewiare neru ni na wo mavia on me vwe ni Urhobo Macauley gini gwejo Urhobo dari asewe ejo na reguru in fact eyu yeje evu Urhobo na lesa ye Urhobo wini Urhobo riase so obene mingme onano na kokona milevu gopole iviare lowo jane Urhobo Macauley de ejo la guru that Macauley mitana Herbet Macauley, one of the foremost nationalists in Nigeria. In fact, this political party in Nigeria level Macauley or you tolo yo. The Macauley na yatana. Macauley le uyo loye evule igole iwonera yi. So Urhobo me ipako me maroke ipako me mi gwono rie je iviare ri Urhobo Macauley wo wejo. Mi mo nanara rona wa pa oyo kidi o bol mi se para Urhobo wado wali nonu me asa ejo bi no ne Urhobo heritage la pa le Urhobo penu mi na bo pa bokuwa wa da we ke Urhobo we jo wa we ne me vu YouTube we ne me vu Instagram we ne me vu le TikTok ve Facebook kasa wa ejo bi wa ne Urhobo heritage na mi wa rone wado okay fa o Urhobo Macauley gwejo Urhobo riase Urhobo Macauley gwejo Urhobo riase ẹjọ́ yóò gbèrègbò Urhobo riase ẹjọ́ yóò gbèrègbò Urhobo riase.